tekereza gato kuri iki kintu. Abajenerali bakomeye mu gihugu barimo n'uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za leta bari imbere y'urukiko bambaye amapingu, bashobora gukatirwa urwo gupfa. Mu gihe kimwe i Kinshasa hari ubwoba bwinshi bw'ihirikwa ry'ubutegetsi, naho mu birometero bibarirwa mu bihumbi kure yaho iminembwe indege zitagira abapilote, ubwo ndavuga drones, ziri gusuka ibisasu mu baturage b'abasivile bigateza impfu no gusenya imitungo. Ibi si inkuru ebyiri zitandukanye n'ibimenyetso bibiri by'ikibazo kimwe gikomeye cyane. Ese kwikiza abajenerali bakomeye muri FARDC ndetse n'ibitero bya guverinoma ku baturage iminembwe nicyo kimenyetso cya nyuma cyerekana ko leta ya Kinshasa yatakaje imbaraga ndetse n'ubutegetsi buri gusenyuka imbere y'uko butsindwa urugamba. Ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, aho tugiye gusesengura mu buryo bwimbitse ibiri kubera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Banje kubaha ikaze, muraho neza. Muri iyi nkuru, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri mu bihe bidasanzwe kandi byuzuyemo impinduka zikomeye mu nzego za gisirikare. Mu nkuru ziri kuvugwa cyane turabona ifungwa n'ihagarikwa rya hato na hato ry'abasirikare bakuru ba FARDC, Lieutenant General Rwibasira Luyumbu Obedi wari komanda w'amashuri ya gisirikare yahagaritswe asimbuzwa by'agateganyo na General Majoro Kalonda Famba Kaf. Ku rundi ruhande ruzana ishusho nini, urukiko rwa gisirikare Indolo rwatangiye kuburanisha ba ofisi bakuru 9 n'umusivili umwe. Muri aba harimo General Christian Chiwewe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC ndetse na General John Numbi na umwe mu basirikare bakomeye cyane ba FARDC ariko ubu utakibarizwa mu gihugu, uba mu buhungiro. Bose bashinjwa umugambi mubisha wo guhirika Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mu gihe biri kuri Kinshasa, ihuriro rya AFC M23 ryasohoye itangazo rikomeye ryihanangiriza leta ko ingabo zayo ziri kurasa ibisasu biremereye hakoreshwa drones mu bice bituwe n'abasivile iminembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Kugira ngo twumve neza uburemere bw'ibi bintu, tugomba gusubira inyuma gato mu mateka ya vuba. Kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize wa 2025, ubwo umujyi wa Goma wafatwaga n'ihuriro rya AFC M23, isura y'intambara mu burasirazuba yarahindutse burundu. Iki gihombo cya Goma cyateje umutingito ukomeye mu nzego za politike n'iza gisirikare Kinshasa. General Chiwewe wari umugaba mukuru w'ingabo guhera mu mwaka w'ibihumbi 2022 yakuwe ku mirimo ye mu ntangiriro za Mutarama 2025, iminsi mike gusa mbere y'uko Goma ifatwa. Nyuma yaho aza gutabwa muri yombi muri Nyakanga 2025 hamwe n'abandi basirikare bakuru. Leta ya Kinshasa itagifite ubushobozi bwo gutsinda ku rugamba mu burasirazuba, yinjiye mu bihe by'urwikekwe rwinshi cyane. Ntabwo ari Chiwewe gusa wafashwe, kuko mu baregwa harimo n'amazina akomeye nka General John Numbi, umuntu uzwi cyane mu rwego rwa politike no mu gisirikare, uba mu buhungiro kuva muri 2021. Ibirego by'ubugambanyi, gushyigikira iterabwoba n'umugambi wo guhirika ubutegetsi byabaye intwaro ya leta yo kwikiza uwo ari we wese ukekwaho kutavuga rumwe nayo cyangwa ugaragaza intege nke z'ubutegetsi muri iyi ntambara. Ariko hari ikintu gikomeye kitagaragara inyuma y'izi manza za gisirikare n'ihagarikwa ry'aba bajenerali. Ese koko aba basirikare bari bafite umugambi wo guhirika Tshisekedi, cyangwa rwa rwikekwe rwa leta iri gushaka abo kugerekaho amakosa yo gutsindwa intambara kugira ngo igabanye igitutu cy'abaturage? Reka dusesengure iki kibazo mu buryo bwimbitse urebye inguni zose. Ihagarikwa rya Lieutenant General Rwibasira Obedi wari umuyobozi w'amashuri ya gisirikare, wigeze no kuyobora akarere ka 34 ka gisirikare muri Kivu y'Amajyaruguru n'akarere ka 5 muri Kasai. N'ikindi kimenyetso cy'ivangura, ukutizerana n'ubwoba bikomeje kuranga FARDC. Leta iri gukora impinduka za hato na hato kuko ubutegetsi budafite icyizere, ntabwo bugifite icyizere abasirikare babwo bwite. Igisirikare gihora gisimbuza abayobozi bacyo bakuru buri kanya, kigafunga cyangwa kigatera guhunga abagaba bakuru bacyo babifitemo ubunararibonye. Nta buryo na buke gishobora gutegura urugamba rutsinda ihuriro nka AFC M23 rifite gahunda ihamye n'ubuyobozi budahindagurika.
ku ruhande rwa diplomasi na politiki. Gucira imanza aba bajenerali byerekana ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi buri kugerageza kwikomeza mu ntebe hakoreshejwe iterabwoba imbere mu nzego bwite z'igihugu. Ibyaha abasirikare bashinjwa bishobora guhanishwa igihano cy'urupfu, n'ubutumwa bukomeye buhabwa undi mu ofisiye wese watekereza kugaragaza ukunanirwa kwa leta cyangwa ugasaba ko hakorwa impinduka. Ibi ariko mu by'ukuri birasenya igisirikare kurusha uko bigikomeza, bitera gucika intege n'ubwoba mu barwanyi ku rugamba ndetse no mu bayobozi b'ingabo batakigira ubushake bwo gufata ibyemezo bikomeye batinya gufungwa. Abungukira muri ibi byose ni imitwe iyobowe na AFC M23 ikomeza kwigarurira ibice bishya kuko isanga FARDC ihuze ihatanyeyo ubwayo imbere. Mu rwego rwa gisirikare no ku kibuga cy'imirwano Minembwe haratwereka uko ibibazo byifashe rwose. Minembwe ni agace kamaze igihe kirekire karangwamo amakimbirane ashingiye ku moko n'umutekano muke, by'umwihariko kwibasira abaturage b'abanyamurenge bahatuye. Kuba guverinoma ya Kinshasa iri gukoresha za drones z'ubwoko bwa kamikaze na KT-6 mu kurasa mu bice bituwe cyane nka Gakenke, Bidego na Mikenke byerekana amayeri ya gisirikare y'igihugu cyananiwe intambara. Igisirikare kitagishobora guhangana n'umwanzi wacyo imbona nkubone ku murongo w'urugamba, akenshi kiyambaza ikoranabuhanga nka za drones mu kurasa mu buryo buhumye, ibyo bakabikorera kure. Ibyo bikangiza abasivile kandi bigateza impfu nyinshi kugira ngo gusa gitanga ishusho ko hari icyo kiri gukora. Icyakora ikibazo gikomeye ni iki? Ibitero byo muri Minembwe byabigamije gusa gukoma mu nkokora AFC M23 cyangwa hari undi mugambi wihishe inyuma w'ubutegetsi bwa Kinshasa wo kwikiza igice kimwe cy'abanyekongo? Gukomeza kwiyenza kuzagira izihe ngaruka zikomeye ku mirongo y'urugamba? Biroroshye cyane kubona isano hagati y'ibiri kubera mu nkiko za gisirikare z'i Kinshasa n'ibiri kubera ku misozi ya Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo. Isano yabyo ibumbiye mu ijambo rimwe: ukunanirwa no gutakaza icyizere. Guverinoma yatakaje ubushobozi bwo kuyobora ingabo zayo neza, bityo ihitamo kwikiza abajenerali, kandi yatakaje ubushobozi bwo kurinda abaturage bayo, bityo ihitamo kurasa ibisasu bya drones mu basivile bari mu duce idashobora kongera kwigarurira imbona nkubone. Itangazo rya AFC M23 ryo ku itariki ya 4 Kamena 2026 rikuyemo umuburo ukomeye, aho ryerekana ko iri huriro rititeguye kurebera ibikorwa bya FARDC gusa nk'abashinyaguzi. Iyo AFC M23 ivuze ko itazongera kurinda ibice igenzura gusa, ahubwo izafata ingamba zose zikenewe gasunika izi ngabo za leta kugeza kure cyane ibirindiro byazo. Bivuze ko ibitero bya Minembwe leta iri gukora bishobora gukoreshwa cyangwa byabaye impamvu ikomeye mu rwego rwa gisirikare na politiki ituma urugamba rwaguka birenze uko byari bimeze. M23 ifite ishingiro ryo kwerekana ko iri kwagura intambara kugira ngo irinde abasivile leta iri kwica. Ibintu biha imbaraga urugamba rwabo mu maso y'amahanga ndetse no mu baturage b'imbere mu gihugu bahohoterwa. Dushingiye kuri isesengura n'ibimenyetso bifatika biri kugaragara, reka turebe bishobora gukurikiraho mu bihe biri imbere bya vuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari inzira eshatu zishoboka kandi ziteye ubwoba. Inzira ya mbere: isenyuka ry'imbere muri Kinshasa. Niba leta ikomeje kwikiza abasirikare bakuru kandi bakatirwa gupfa, ishobora kwikora mu nda mu buryo itateganyije. Byashoboka cyane ko hagaragara kwivumbura gukomeye no kure mu dutsiko imbere muri FARDC ubwayo, kuko nta musirikare ukomeye uzemera gukomeza gukora mu bwoba bwa buri munsi bwo gufungwa cyangwa kwicwa ashinjwa guhirika ubutegetsi. Ibi byateza akaduruvayo gakomeye, isubiranamo ry'ingabo no gusenyuka ku butegetsi bwa Tshisekedi byihuse bitanabaye ngombwa ku mwanzi agera Kinshasa. Inzira ya kabiri: kwaguka gukomeye kw'imirwano iyobowe na AFC M23. Nk'uko itangazo ryabo ribivuga rwose, kwibasira abasivile Minembwe byabahaye impamvu itavuguruzwa yo kurenga ibirindiro barimo ubu. Tuzabona ihuriro rya AFC M23 ritangira ibitero simusiga byo kwigarurira utundi duce tugari twa Kivu y'Amajyepfo n'ahandi. Bashyira igitutu gikomeye ku ngabo za leta zisanzwe zifite intege nke. Ibi bizasunika imirongo y'urugamba kure cyane.
ibintu bizatuma leta y'i Kinshasa itakaza ahantu henshi hari hasigaye mu burasirazuba bw'igihugu, igashiduka intambara igeze mu zindi ntara zegereye umurwa mukuru. Inzira ya gatatu ni ugukomeza intambara y'urudaca y'iterabwoba n'amakimbirane adashira. Leta ya Kinshasa mu kwanga kwemera ko yatsinzwe burundu ishobora gukomeza kongera umubare w'indege zitagira abapilote, nta ziyamizinga isuka ibisasu mu buryo ikomeza kugenda isuka ibibombe mu byaro n'ahantu hatuwe nta mpamvu igaragara, harimo no gushaka abandi bacanshuro benshi babafasha mu kurwana. Ibi bizateza ihohoterwa rikabije ry'uburenganzira bwa muntu, byongera umubare w'impunzi mu bihugu bituranyi, ndetse bishobora no gukurura imiryango mpuzamahanga kubera ubwicanyi ndengakamere bushobora gukorwa. Icyakora muri iyi nzira nta mahoro na make arambye ateganyijwe, gusa abaturage nibo bazakomeza kwishyura ikiguzi kiremereye cy'intambara. Mu gusoza ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, inkuru ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iki gihe ni inkuru y'igihugu kiri guhura n'akaga karemereye gaturuka imbere no hanze yacyo. Ihagarikwa ry'abajenerali nka Liyetona Jenerali Rwibasira Obedi, imanza zishobora kuvamo ibihano by'urupfu kuri Jenerali Ciwewe na Jenerali Numbi nubwo yahunze, byongera ku bitero bya drones mu baturage b'abasivile ba Minembwe. Ibi byose si ibintu byikora cyangwa byizana, ni ikimenyetso kigaragara cy'ubutegetsi bwabuze icyerekezo n'igisubizo. Bwagerageje gukemura ibibazo bya politiki hakoreshejwe igisirikare, none igisirikare nacyo kikaba cyamaze kunanirwa kigacikamo ibice, ndetse kikaba gihanganye n'abarwanyi ba AFC M23 bafite intego isobanutse. Ikibazo cyacu dukwiye kwibaza twese ndetse tukanagisigira leta ya Kinshasa uyu munsi ni iki? Ese leta ihitamo kurasa abaturage bayo yagakwiye kurinda ikanafunga abagaba b'ingabo bayo bayoboye urugamba kugira ngo gusa igume ku butegetsi? Ishobora koko kuramba, cyangwa ibi ni iminsi ya nyuma yo gukambakamba mbere y'uko iki gihangange gihirima burundu? Mwari kumwe n'ibisanzwe na Pilot News TV, aho nyine bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye, bagezaho amakuru ya politike, diplomasi n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari. Ndabashimira cyane ko mwabanye nanjye kugeza ku musozo w'iyi nkuru. Mujye mukomeza gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi, mukande like na subscribe niba mutarabikora. Tuzakomeza kubagezaho inkuru zicukumbuye kandi zisobanutse. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.